100.000 salma salып oturadi. Астындағы Абакандан Надир аканын Стриппичил деген кайманаты менен Келдиш балбан 100.000 сомго салып отурат. Келдиш балбан молодецка. Билегиңе күч кетпесин. Ар дайым ушу ат жалында ойноп жүрө көргөн. Кел. 20.000 болду. Канча? 100.000. Бер. Мына Келдиш балбандын сооруну мынакей. 100.000. 100.000 сом. Келдиш балбан. Раушан акага, Улан акага туган. Машалла. Assalomu alaykum. Xudo razı olsun. Rauşan akaga, Ulan Tuzga. Şu niyetler doyur otamız Allah Taala. Kılgan insanların Allah Taala kabul kılamamasın. Amin. Şu dergah din barlık almanak kılgan duaları kabul kılamamasın. Amin. Kapan tutanama Allah Taala bereketini versin. Amin. Ömrüme bereket versin. Şu kayaş yolundağı ömür uzun. Allah'ım alım karı çağırmamasın. Şu kayaş yolundağı ömür uzun versin. Allah Taala taçama etmesin. Böyle olsun. Allahu Ekber. Maşallah. Келдиш балбан улак таза болуп атабы экен. Жакшыбы? Olsun hakem молодец. Астындагы Келдиш. Абакандан Молодец. Надир аканын Стриппичил деген кайманаты менен Келдиш балбан 100.000 сомго салып отурат. Maşallah. Келдиш балбан молодец. Надир ака, Акбакан Надир акага рахмат. Аты чапан Келдишке рахмат. Молодец. Айтасың 20.000 рубль. Қайтасын 20.000 рубль аласың 20.000.